Asante sana. Tuwapigie makofi wanapokuja. Tunaanzia na mheshimiwa ambaye ametujoin hivi karibuni kwa bunge. Wacha ajiintroduce. Karibu sana. Okay, mgeni wetu wa heshima ambaye ni waziri wetu Mheshimiwa Kabogo. PS mheshimiwa ambaye ametuhost, mheshimiwa mama wa maua. Mama ni fire si fire. Mheshimiwa Kihungi kutoka Kagema. Hamjaboni. Kwa majina mimi naitwa Peter Bogo. I'm the youngest MCA in Murang'a County Assembly. Niliingia miezi 6 iliyoisha, lakini mimi ni member wa ICT committee, Mheshimiwa Kabogo. Na tunataka kukuhakikishia katika county ya Murang'a tumepitisha zile sheria zote zinahitajika ndio to digitalize our serikali. Na Murang'a County government has digitalized all the services. Na juzi tulikuwa huko Konza kusoma mengi, kwa sababu sasa tunataka kuingia kwa town zetu tufanye kitu inaitwa digital city. Kwa hivyo naomba wazazi kitu moja, ile kazi sasa imebaki kwa mitandao. Naomba mpeleke watoto wenu wasomee mambo ya teknolojia, mambo ya kompyuta, ndio wapate nafasi ya ajira. Wambo hicho Mheshimiwa Kabogo, ithuĩ tũrauga ta andũ a Murang'a ciĩko ciarie. Nĩtio haro wama ciĩko ciarie maũndũ mau mangĩ nĩmegũka kĩ baadaye. Na Mheshimiwa Kabogo gĩtĩ kĩrĩa wanjĩrĩirie gĩtagwo kĩa njamba ya rũrĩrĩ rĩu gĩ vacant. Sasa ni nafasi yako ichukue, tuendelee kushikilia rũrĩrĩ yetu. Asanteni sana, Mungu awabariki. Andũ a Murang'a Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ũguo nĩguo mũkaga mwetĩrwo maendeleo, nĩguo mũkaga mwetwo nĩ mama na kazi. Njĩtagwo Gladys, CS witũ ICT, njĩtagwo Gladys Wambui, mama mazingira, na nimefurahishwa sana na huo mradi wa ICT. Maana tunajua siku hizi mambo imekuwa digital, na ile mambo nyingi tunafanya, hata zile simu tunatumia zote ni digital. Ile tu kitu ningependa kuuliza, kama ambavyo wengine wameuliza hapo awali, hizo halls zijazwe computers, na hata hapo kwa hiyo hall tuletewe mwalimu, sababu hata kuna mtu atakuja kutumia hizo mashini za ICT, the computers, na akuwe hajajua vizuri kutumia hizo computers. Na tena ningependa kusema sababu ya hiyo computers na ICT tukiletewa hapa, tunajua kila kitu, hata biashara ambazo tunafanya, kuna biashara nyingi sana tunatumia kupitia computers na ICT. Asante sana kutuletea huu mradi utatuinua our youth na itafanya ikuwe na job opportunities kwa watoto wetu. Asante sana. Asante mama mazingira. Andũ a Maragwa hoye. Andũ a Maragwa hoye. Murega. Ni mwendete wa maua? Muno. Wa maua tũraigane? Wa maua ne? Asante sana. Thank you so much our CS William Kabogo. Asante sana, karibu sana Maragwa. Na toa hao uthi Murang'a yothe, uthi constituency yothe cia Murang'a ni mugwanja. Nie nyumete mathio ya maretwa njĩtagwo Jane Mukami aka Super na kazi. Na nie ndiconokaga njugaga kĩama nĩ yudi. Kĩama nĩ yudi. Asante sana, Ngai wa mũrathime na mwĩkega na mũtikagwagwe mũkinyĩre ha. Mũkinyĩre ha. Thirikari ndĩhagĩre. Asante sana, God bless you. Asante sana. Thank you muno andũ a Maragwa. Our CS William Kabogo, Mheshimiwa ũrĩa twĩtĩte gũkũ na gĩtĩo, Mheshimiwa wa Maua, Kihungi, MCAs wenzangu na our fellow administration. Marĩtwa makwa andũ aitũ njĩtagwo MCA Karo, witũ nĩ kũrĩa Kĩgumo. Na ndĩraigua thoni ndĩ haha. Witũ gũtakĩrĩ maũndũ ta maya. Andũ aitũ mwendaga kĩ? Gũthi kwĩra andũ a Kĩgumo atĩa o Maua? Kairĩtu gaka kanyu no kaimĩte Kĩgumo, nĩ moyo ũguo? Mheshimiwa wa Maua twathurirwo nake kuma mbunge ya mbere mena Kihungi, na niĩ nĩwe watũmire, nĩwe ũkoretwo
mentor wakwa na niturari nake gwakwa hindi gitwe na PS wa energy na reke inde mwire andu aitu murore wira kahinda gaka turi tiga siasa thaisi ni hindi yawe no ko mundu ndagoka kurehe wira ndakanoke kumwira ni undu ndiare thirikari ni gutire mundu uhuretwo kuingira ku no werutete koguo ndirenda nani kigumo Mheshimiwa Kabogo ndugetigire ati tondu MP witu ndari na inywe ndikuo urehe maendeleo ta maya youth eteithie to support uhoro wa digital turenda bururi ukorwo we digital na thank you muno wa Maua ni kuona wira waku mwega nduratuconora ta atumia tukaigua tu encourage inywe mutikana muconore mutumia uyu mutumia aragwaritha Ngai amurathime andu aitu. Thank you Mheshimiwa Karo. Andu maragwa muriega haya tareke tuigue ngethi icio andu maragwa muriega njitagwo Mheshimiwa Boni CS Kabogo Mheshimiwa wa area wa PS Mheshimiwa Kihungi na ageni yothe umuthi tukite ni undu wa maendeleo kana tiguo na nie andu maragwa ni ndamurutira ngufia turathire kundu kungi ukaigua andu maraiga matirenda maendeleo no inyuĩ muri andu a mwanya muno mwihurirai makofi. Our CS hapa Murang'a County sisi ndio tumeongoza kuregister SHA na nasikia vibaya sana kusikia wengine wakisema SHA haifanyi kazi. Inafanya haifanyi? Kwira kwa atiriri muri na giciko ndamenyaga muri na moko nekaga atia ithuĩ CS tuguthie na mbere kuregister aciari ya SHA tondu andu aria maranegena aingi mena insurance nene kana tiguo inyuĩ murero mutikagateri mugwika atia ungigia kaundu kana tiguo ithuĩ ingienda kumwira andu aikaria maragwa thii na mbere gusupport thirikari na nindaigua wega muno Mheshimiwa Karo akiuga our CS tumekukaribisha hata huko Kigumo na especially Muthithi sababu jana tulikuwa na uzinduzi wa our hostels huko Muthithi. Project mingi zinaendelea huko kupitia wale ambao wana support government. So mimi nataka kuwaomba wakaaji wa Maragwa, acheni tu support viongozi wenu na haswa huyu amekubali kuleta maendeleo Mheshimiwa wa Maua. Si ni kweli? So asanteni sana watu wa Maragwa na mungigoka Muthithi mukanaria kiria giothe mukenda na ndiro mugene Aboni. Asanteni sana. Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe. Niĩ njĩtagwo Royce Bogo nominated kũrĩa Township Ward na thank you muno Mheshimiwa wa Maua nĩ gũtũrehera CS. Karibu sana CS huku Murang'a. Huku tunasema ni kazi siasa baadaye. Asanteni. Barabara kabisa. Watu wa Maragwa oi. All protocols observed. Tutongoretio ni our guest CS William Kabogo, mama na kazi MP Kihungi. Muriega ocio murona hau etagwo Hana Wairimu wa Kamau nominated na kayo gite kingi kia Madam Speaker thiini wa County Assembly ya Murang'a. Muriakendu muthenya wa umuthi tumeandamana bamba tu bamba kumagaria aisimu aito ni undu wa kurehe maendeleo ma thirikari. Reke ndimwira ithuĩ muratwona na ithuĩ tunyitirire thirikari kuria County Assembly ya Murang'a. Amega kana tuaise kirori iguru kazi kwanza, sisi tunasema kazi kwanza. Bwana CS William Kabogo ithuĩ twita elected MCA kana nominated yara twi haha tunyitirire empowers niguo na tugithie kuria ground kunyitio horo mwega wa thirikari tondu thirikari ino ndina kundu irathie UDA ai tie kongoithia UDA tutam torathi kinya ndagika ya mwisho meterera mucera wiki atia. Thank you so much. Asante sana Madam Speaker. Karibu wangu wote. Adete Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe Jacob okorwo nĩ ũranyona na mahũa macio thondeke wega wĩikĩria wa Maua pa nĩguo mũikĩria imake makere atĩ mũrauga wa Maua nĩkĩ atĩ nĩ tutam Ngai akĩrĩ
na mama Kang'ata. Mama Kang'ata ni wa wodi etagwo ya Wango kuria Kiharo. Na mothe njugira ngomba gutira na andu a Kiharo njuke nyumagarie mwenzangu tumia aria tondu ni tumwendete muno na ni atuonagia ithuĩ especially atumia njĩra na agatuonia ũrĩa tũgwĩka. No wana CS witũ Kabogo tũmaramuona eko niĩ ndĩmwathira ndirĩ ndĩramuona atĩa no arana kofia bwana CS uko karibu huku na kuomba MP wa Maragwa mama yetu wa Maua na naona Peter Kihungi hapo, tafadhali muachilie Kabogo akuje kule kwetu Kiharo. Naomba tu mumuachilie, mumuonyeshe njia, mimi nawafuata na nyinyi pia mnifuate, mtupeleke kule nyumbani ili tuweze kuona maendeleo kama haya. Asanteni sana, muikara munyitereira wa Maua bampa tovie nake ginya 3 times, ndio gaina mwega. Asante sana, karibisheni mheshimiwa Jenzi mwenzenu. Karibu sana mhesh. Okay, asante sana waziri wetu mheshimiwa Kabogo, mheshimiwa Maua, mheshimiwa Kihungi, members of national administration, viongozi wote wenye wako hapa na watu wa Maragwa, Ngai mwega na hende ciothe tugeithanie yugwa kori uranyona ni ngatho muno. Ngai wa mwe murathime na mwike wega hari twari Moses Musiri MC wa wodi ya Muguru kuria Kangema tauni tene gwetagwo kwa mheshimiwa Misuki no ri gwetagwo kwa mheshimiwa Kihungi tondu tukiri nake kuria Kangema ni tukimwendete ni tuoka guku Maragwa na ni twakena ni kuona wira mwega mheshimiwa Maua aramurutira tugure ikaro wikega ire tararuta wira mwega. Tumefurahia kuona hiyo ofisi ya chief imetengenezwa hapa na mheshimiwa Maua na serikali, na hiyo maneno ya ICT tunajua itasaidia vijana wetu, kwa sababu siku hizi maneno yote iko si digital. So vijana mkijengewa hiyo ICT hub, mkijengewa hiyo KMTC, you take that opportunity, muende msome ili mfanye nini pia nyinyi mpate kazi, kwa sababu pale Muguru tunasemaga wira ni guthomera. Ndikwenda kwaria muno,